Sanibona, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ama-point slope nama-standard form. Lana kuthiwa umugqa undlula ku-point u-3.6 no-6.0 bese bathi lana thola i-equation yalo mugqa ku-point slope form, ku-slope intercept form naku-standard form. Lana indlela ongacabanga lokhu ukuthi izindlela ezintathu zokubhala i-equation eyodwa noma efanayo. Uma ngingakunika eyodwa, ngingakwazi ukuthola lena ezinye, ngingakwazi ukuthola ezinye ngayo. Lana-ke sino x1 no y1. Asithi sino x1 no y1 lawa yiphoyinti elisemgqeni. Lana uma ubhala u-x nje usho ukuthi iphoyinti noma umuphi u-x, kodwa uma uzobhala u-x1 uchaza ukuthi yiphoyinti elikhethekile lelo. Kanye no-y1 naye uma uzombhala awu-1 u-y noma umuphi noma yiliphi inani, kodwa uma ubhala awu-y1 kusho ukuthi uyiphoyinti emgqeni elikhethekile lelo. Ngakho-ke lana ukuze sibhale lokhu ku-point form, ukubhala lezinto ku-point form sifuna ukuthi sithole islope. Uqale ube neslope ngoba i-equation yakhona ibukeka kanje, iba ngu-y osusa u-y1 olingana no-m ungu-x osusa u-x1 osemabhrakethini. Ngakho-ke na isibonelo, uma singathi iphoyinti sithathe lo negative 3x, lo negative 3 qala lo negative 3 simfake la, sisebenzise yena, singakwazi ukuyithola i-point slope form uma singathatha le coordinate le yokuqala esinikezwe yona lana siyifake laphayana esibalweni, ingasinikeza i-point form. Ngakho-ke nalana i-slope form ke, i-slope intercept form, sona-ke sisazi ngo-y olingana no mx ohlanganiswe no-b. La u-b khona ayi-y intercept, u-m ayi-slope. U-b uma eyi-y intercept kusuke basinikile. Bese-ke lana i-standard form sethu, i-standard form sisazi sona ngo-ax ohlanganiswe no-by olingana no-c. Manje-ke asenze lama-form lawa kuma-equation esizokwenza. Sizokwenza eyokuqala lana i-equation sithole i-slope point form. Lana sizoqala ngokuthola i-slope point form sethu. Masithola i-slope point form sethu sizoqala ngo-m, sithole u-m wakhona. Manje masifuna u-m lana sizothi ushintsho sisibhale lana ukuthi lana sifuna i-slope sethu u-m. M wethu uba ushintsho luka-y oludivayidwe ngoshintsho luka-x kanjena. Izokunikeza lana sithathe lama-coordinate lawa, sithathe u-6.0, sisebenzise u-6.0. Ungasebenzisa noma yimaphi, ungaqala noma yimaphi ama-coordinate, kodwa nje siqale ngalo 6.0. Ngakho-ke lana u-y, ushintsho luka-y, u-y wethu uzosinikeza ubani? U-y wethu ungu-0 njengoba ubona laphayana, osusa ngo-6. Lo ongale kwenye coordinate u-y ungu-6. Ushintsho luka-x lona lungu-6 osusa ngo-negative 3. Lingu-6 lana ethi ngibhale kanjani ukuthi lungu i-coordinate lena. U-0 ka-y nangapha u-0 ka-y, lona u-6 ka-y nangapha u-6 ka-y. Ngakho-ke manje sifuna u-x, sesenza ushintsho luka-x lana u-6 nangu u-6 woshintsho luka-x nangu futhi simbhalile lana. Bese-ke simsusa ngoshintsho, simsusa ngo-negative 3. U-x wethu ungu-negative 3, u-x wethu ungu-negative 3. Ngakho-ke lokhu
naku u-negative 3 wethu, nangu nalana u-negative 3 wethu. Manje-ke mase kunjena sesingaqhubeka, uyabona lana ukuthi sisebenzisa ama-coordinates amabini lawa abasinikeze wona, lama-point lawa amabini abasinikeze wona laphayana. Ngakho-ke masiqhubeka lana u-0 osusa u-6 uzokunikeza u-negative 6, bese u-6 osusa u-negative 3, lana u-6 lona osusa u-negative 3, abo-x bobabini laba, u-x no-x1 ususa lana u-6 ususa u-negative 3, u-6 masusa u-negative 3, lana kuba i-positive, kuba ukuhlanganisa. Ngakho-ke kuyafana nokuthi u-6 ohlanganiswe no-3 uzokunikeza u-9. Ngakho-ke lokhu kokubini kuzokunikeza u-negative 2 over 3. Uma-ke lana uma sesisuka kule point lena sesiyazi ukuthi sesiyazi islope sethu ukuthi singubani, u-m wethu sesiyamazi ukuthi ungubani, sesimtholile. Manje-ke sesine-slope lana. Uma sine-slope lana, ngakho-ke sesilungele ukusebenzisa i-point slope form. Ngakho-ke asiqale sibhale i-point slope form yethu. Point slope kanje, sidobela kanje. Sesizoyenza i-point slope form. I-point slope yethu ke yona ingu-y. Ingu-y angisho osusa u-y1. U-y1 wethu lana ungubani? Uma sibukile lana y ungu-6 ulingana no-negative, u-m wethu ungu-negative 2 over 3 njengoba siqeda ukumthola manje, siqeda ukumenza. Bese-ke sibe ne-bracket, sibe no-x. U-x wethu uqala ku-negative 3, u-x1 wethu loyo ungu-negative 3, ngakho-ke sombhala kanje negative 3, sifake i-bracket lethu kanje. Bese-ke ngapha sibhale njengoba injalo, bese-ke lana sixazulula lana uzoba ngo-2 ungu-negative 2. Lana kokubini lokhu kuzokunikeza u-plus, kuzokunikeza uphawu lolo lusihlanganisa. Ngakho-ke njengoba sekunjena-ke lesi sokuyisona i-point slope form. Lena njengoba injena iyona i-point slope form lena, njengoba seyinjena-ke. Manje-ke asenze i-slope point, asenze i-slope intercept form. Sengiyayithanda le point. Asenze i-slope form. Manje singakwazi ukusebenzisa lana i-algebra. Singakwazi ukusebenzisa i-algebra ukuze isinikeze i-slope intercept form lana ne. Sizothatha lana sothi u-y osusa ngo-6 ukunikeza u-2, slope sethu nasilana singu-negative 2 over 3x angithi. Bese-ke lana uma loku ukuphinda nalokuyana kuzokunikeza u-2, uzothola u-2. Ngakho-ke namanje sifuna ukusala no-y wethu lana. Ukuze sisala no-y asisuse lo 6, sizohlanganisa ngo-6 inhlanga zombini kanje. Bese-ke ngapha esandleni sokunxele kuyasusana u-negative 6 umhlanganisa no-6 uzokunikeza u-0. Ngakho-ke sisala no-y. Bese-ke ngapha sisale no-negative 2 over 3x wethu. Bese-ke la lokhu kokubili kukunika u-4, kuzokunika u-4. Ngakho-ke lesi usibona-ke sokuyi-slope intercept form. Lena-ke iyi-slope intercept form, isona i-slope intercept form sethu lesi besikade sisifuna. Manje-ke asenze esokugcina, senze i-standard form. Manje sesenza i-standard form esokugcina-ke lesi ilesi saka-ax ohlanganiswe no-by ukunikeza u-c. Sizokwenza i-standard form sethu lana. Manje-ke lana soba no-y olinganiswe no-negative 2/3 x ohlanganiswe no-4. Ngakho-ke lana
into sizoyenza sizohlanganisa ngo plus sizohlanganisa ngo 2/3 x hlanga zombini kanje bese lana kuzosusana ngapha esandleni ngapha sizosala ithibhale kanjena okay bhala njani kanti ithibhale kahle lana lokho kokubini lana u 2/3 x uzohlala lana simhlanganise no y bese ke alingana no ngapha kokubini kuyasusana lokhu kusale u4 wethu kusale u4 wethu lena ngokwayo sokuyi standard form uma uyibukile nje ngokwayo lena sokuyi standard form kodwa mhlambe ungafuna ukubhala ngendlela ehlanzekile ukuthi ingabi nama fractions lawa uma ungafuna ukuthi ibe nama fraction ungavele udivide ngo3 inhlanga zombini uma udivide ngo3 inhlanga zombini uzosala no 2x uhlanganise no 3y kanje ulinganiswa no 4 ngakho yena lena kuba yona indlela ehlanzekile enganama fraction eyokuthola i-standard form sethu lesi isona i-standard form njengoba usibona sikanjena sesiqedile ungakhohlwa ukusivakashela futhi kwa-Clickmath uthola ezinye izibonelo eziningi uzilolonge nathi ukwazi ukuqoqa ama distinctions.